He's stepping up. He doesn't know where Hoto is. He can't do that at Orlando Stadium. Now you've given them a huge advantage. This is exactly what they wanted. I'm looking at the Orlando Pirates numbers and the Pirates. Akangakhuluma lapha komfukenga ukwangena ke eqhutshini eNingizimu Afrika amahlandla ke amabili kulandelana umshana lapha ke izimana zamagoli ngemzuzu ke yokugcina uyabamba umpopana lapha ke egamana kaZonaka Kapatino Hango uyadayisa le bola Kapatino Hango abasa kapha ke lenkundla eTsim Khumalo uyalidla amakhethe Makhawula ambamba amakhethe Makhawula uzobhalwa egamanaka Mufukenga Antonza la paghe Mufukenga uso vai free kick yeqembu leBorlando Pirates Dala ngoshesha ikhona Jerome la paghe Mufukenga Esotigeni Paradiso vila pagou Daniela Sedami. Ikola start vile nazo tigeni Paramise. Yena ngi Sedami Paramise para kusipaza kuna makanda. Kwa kiko kana iya marumo kananza. Ezo Paradiso vila pagou tini karimena. Yena ngi DHL. Paramise DHL pakate boxini. Nakuma no shinju no sinti. Ya tenta la pagai Dulce Espanyol. Mufukenga atakitoa Mufukenga futa la ngena kwa kiwanja kanule kwa lake yeye ngeke uri kuhile Mufukenga wone kati ke Sophuma iphumela lapha ke tsoko ka tsoma basa oya ba ka tsoko ka tsoma basa thola lapha ke yellow card ndabo ufike late kwa sena hambe jana usibo sendabo waseke edala kabi umabasa wela phake umajuka DHL the delivery man Ekwela phake udludlu basebemvipa Ekwela phake Kabelo Dlamini Lima Hlakai ephakamisa Ekwela phake uHawukota uyafika Washington Arobi uyafika Washington Arobi Dian uyaphake uHoto Dian Hoto Makehleni Makhawula Ekumvukuzola phake Tushamnilo the firefighter Tamiso Sesane Paramisa firefighter Ethiopia la pagodia ngale ngene kudla lokho bathike crossfield pass Paramisa rayithoma rayifetha uyafuna lapho ke Jennifer Royena uyafika Jennifer Royena urayena mshiya le yakhola yena ke Jennifer Royena Otshela uThokozile ngiyakuzwa Mufukenga Yakhala lapha ke Dulce Espanyol Otshela too much Otshela very too much Sohlala ke ikhefu kembukele ngedala kuwokela umdlalo ke esikuwo njengoba ukuthi ke isimo ke sikanjani la kulo mdlalo uyakhala ke bakhethe jikjela phakathi box bakhuluka Patino Hango semezela phake emuva Sipho Chaina ozofuna ibamba ke Pascal Usho iyamshaya ukhumalo sekophatho mabasa isigwebo sentambo siyafika isigwebo sentambo kwake ubhekele naso kalula yena ke uMatume Mathiane Izowena ngamana kaZonaka okhotola into zinto zomanaka phansi dida umdlali wakhipha impasa dida umdlali yamdida emqeda udelivery mina yena ke DHL Zuzu Makete Makhawula Dina Samastalela Ishona Kabelo Dlamini Lima Takai Raicho Marifeza Pakate boxini liphake melithula ke umsizana Pepe akubheka nje kashela ngado shumekani offside Mufukenga ngiyayela Kabelo Dlamini uyafika uphatha uThenzo manje ulidla nje kalula leli bhola
Usipema chake mgeni kwa mjangwe kumegayo 62,000 ikanda. Anapata siona. Usasa ya 1-1. Endo tanendo teketege ifuzu. Dion Hoto. Ni akiwa ekamanaka. Trevor Mpagati. Anapaswa pale Dion Hoto. Fura pale challenge mbata. Ama challenge awefanye. Challenge mbata 40. Emo vama pale ni kunja. Fura pale challenge sesane. Kwa Afrika ile sesane kwa bola. Yamshia ile bola. La mkeni. Ama challenge awefanye. Anachoma na ifeza. Anachoma na ifeza. Role mvile mfukenga. Wenze jani. Anachoma na ifeza. Ufuteni ndela. Yakota. Yasiya shela. Niga futi. Yenge anachoma na ifeza. Ndio pale bola ndo peletse. Paris pakaje boxini. Anachoma na ifeza. Semestra pale mfakene entertaini. Na estra panzi musesane. Spera pale kama tunahango. Uzofuna pale monde pamanizo. Wenze jani kwa pai. Funguli kupula ini. Ujana pale ifala. Kapatino hango sana panze utira pepe friki ngoro kuchikira makarike bubambini bakatelage monya ule sokusha atikelelia bora livuna umjani okatelage monya ule sokutrele uyasuka ataniele msedami usana pale kapatino hango ona pepe yebuye kulima la page no mufukenga Ogutiye sobuga semeza lapage sipere pero mabela basentia aikasa lapage nkusha arachoma raifeza semeza lapage nuka kamana kasrona okoita switcho samanaka na kasino bali ndimuna ko pensi lipaka boxine libakakai yapi parmena wewe unataka mkalo kila ngozi kumano Toccio Consile e fa capacete Consile
ungena ngapha Sensiphi, uphuma ngapha Amaketango, uyana Sipho Chaina, awuphike lapha ke siyabulela Shayi, ebone lapha ke kaphathini umhambo, uthi uyantshontsha ke umhambo, engaphambili kudla, Jill Kandwayena, efezana lapha lapha ke Muhankota, iyalapho, libataka, Kamelo Dlamini, Chamani haya lapha umathithezo nange libatakayo efezana lapha ke kudla, Makete Makaula, amathalenta wefani, Jill Hoto, Raito Marayfeza, Mufukenga, ufrunteli ndlela, Raito Marayfeza, wenzenjani, ufruntaleke Bata, Amathalenta wefani, Raito Marayfeza, ubona uthalente Mbatha, uMbatha udayisa uvalo, uthenga isibindi, Yakani TV. Welcome to the satellite. Ikakapha ke phakathi kudla talente Mbatha funa lapha ke radio mina radio bani libatakayo uyiwindi yena ke lapha ke uKamelo Dlamini ezobe nopasa kamakho ebese lapha ke kudla Raito Marayfeza unoshintsho nosithi Gilberto ayikona ayikaphumi ibuye nopasa kamakho imali ngokhalansi vimtele magazanda ke manje engabiona yule lobani yena ke imali ngokhalansa emuva lapha kopasa kamakho yofuna ke ukusinathi isibisiki ibhodlela lapha lapha ko-talent Mbatha amathalenta wefani phazana kusho lokushaka napasta khona uyihlalele Diallo Kandwayena chokozile awushina ngoku asibheke lapha ke Kamelo Dlamini libatakayo oyabuza uDlamini ukuthi ke nifunaphi Makete Makaula isithina sikamahlalela Raito Marayfeza phakathi ebhokisini uyasusa Daniel Msendane libatakayo Kamelo Dlamini talent Mbatha Dlamini futhi phakathi ebhokisini china ngoku ke ushintsho ke lolo lenziwe lapha ke Orlando Pirates umfakele umbukelo sokukhuluma ukuthi ke ubona ke kuye lapha ke Orlando Pirates wanyakaza ke wahamba ubuyile ke manje yena ke ukazola etshobeni ke ucinga emsakazweni Daniel Msendane phakathi ebhokisini sebenza lapha kuva Sipho Chaina lezama lapha ke siyabulela Shayi Otuche kwakho ngezona uyala Sipho Chaina emva kwente ikrosa elifakwe lapha ke uDaniel Msendane wamnika lapha ke uNkakuhle yena ke usiyabulela Shayi ebentothina uye lapha ke uVieira engapha ke kudla unesimo ke lapho-keni unesimo ke lapho-keni uneKamelo Dlamini emzokutshela ke ngaye sibheka lapha ke Raito Marayfeza phakathi ebhokisini Raito Marayfeza vasa amadoda basekamakho uyatekayo kumele uthalente Mbatha ngaphinda Mbatha Mbatha say no more. Mbatha say no more. Valera phakathi yena ke Mbatha
Shamba. uzongela phake mthambe noxoki okuyayo naye ngebuxoki emva kokuhlala ngesikhathi eside ke inkemba ke ingadlali ihlale ngesikhathi eside ke inkemba ingadlali kodwa ke ibuyile ke namhlanje njengoba ke ingena yeliphothi yakwafestiya kuthiwa ke ababuye nomzali iyayibhalwe kanjalo ke iliphothi yakwafestiya iyayibhalwe ukuthi kubi ubuye nomzali akazi ke kumele kusadingidwa kodwa ke okumele kokwazi ukuthi ke bonke abadlali namhlanje esayidini abantu phane eseradio phane on side radio phane sebenza lapha ke muva Washington